India le China ram pahnih te hi Galuan Eastern Ladakha sipai in khuai noina awangin boruak atang hle a ma se sumdon na konga indor na sa le in mamo ton an ni a India le China in sumdon ton na hi kumsang ni som pakwa le sang ni som ni a dollar billion somriat pasari la ya ni a ram in mamo ton an ni tlatani Z Media Bureau in Azir Chiandan chuan kumsang ni som pali khan Chinese company ten India rama investment an nei zat chu crore sing khat sang ni ani a tu na hian alet nga crore sing rukin apung to ani India le China ram te hi mei thla tang khan ram ria anin muthiam lo tana zu ni som panga zan phei chuan anin khuai nuaina sa hle a aton tonin thi le hliam enge mozat an nei ani Jun ni som pasari khan India ram External Affairs Minister S Jaisankar le Chinese Foreign Minister Mr Wang Yi te chu telephone in ram ri buai chungchang an soiduna trong kam hriam le chang tak takin anin bia hetiang hi ni ma se ram ria buaina chin fel lam kong chu an hoi theiani hetiang hi ram pahni Foreign Minister te thu ni ma sela ale lam ve an lom chuang lo sipai le ral tuam hmanga in beizui na hi thleng lo ma se hemi ayaram chung ngong na sa theizok sumdon na kong hi na sa takin angong theyang ti hi alang chiang hle to ani ka channel te ila subscribe lo ni chuan subscribe button kha milo me sakla video thara piang imu thei nan notification bell kha milo on sakdon nia ram ria buena achua nu khan India ram kho poilian sang China thil siam du lo zia lan tir na te China huat na lam thil te lan tir ngal ani kha India le China ram pahni inkar sum don na hlut zong hi crore nuai rukla yani a India ram in China rama athil thon lu hlut na hi crore nuai khat point pakhat pasari ani a China atanga athil lak lu hlut zong chu crore nuai li point pakua lai ani thung China rama thon chu ain alak lu hi alet li ain atam zo kani kumsang ni som pali khan India rama Chinese company te sum invest chu crore sing khat sang ni chau ani kha tu na hian crore sing ruklai ani ti official estimate chuan asoi hemi ba ka hian China hi India ram chunga private sector tam taka ram danga a company kal tlangin investment atina sa hle bokani entirnan Chinese mobile CM2 company hian crore sang thum zanga India rama Singapore a company kal tlangin a invest ani hetiang chi hi India ram chunga tam taka oma Chinese company ten investment India ram chunga an nei hi crore nuai ni lai tling tura chut chu ani China hian sarkar lai pui malak na poimo tak Indian startup a hian sum hlom lian tham takin tunkum ni chung hian startup company sanga investment an nei ani kumsang ni som pakua chung ringot pokhan India startup a Chinese investment punna chu 94% lai ani kumsang ni som pariata crore sing khat sanga Chinese investment kha kumsang ni som pakua chuan crore sing ni sang ku lai atling man to a hei hian Chinese investment than chakzia a entirani India rama company lian startup kalpui tu somthum jinga som pariate chuan Chinese investment an mu ani nial rual lawin China ram hi India ram chunga investment tinasa ani a abik takin startup company te hian chu investment chu an mutam le zual bok India company sanga sumdong company somsari panga zel te chu e-commerce financial technology media social media aggregation service logistic ate Chinese major investment hi an mu ani heng sumdong ola hike big basket Bijou delivery Dream11 hike oyo Paytm Snapdeal le Zomato te hi hriatlo Chinese investor ten company pakhata po crore sang li thleng investment an nei na ani India ram smartphone sumdon na hlut zong crore nuai ni a hian Chinese mobile phone brand Oppo le Xiaomi hian 72% lai he sumdon na hian rowan rela heng ba ka hian electronic sector telecom equipment sumdon na hlut zong
crore sing khat sang nia hian Chinese siam hian 25% chang anga ngai ani India ram chung television market a po hian smart TV a 42 to 45% le non smart TV a 7 to 9% chang ang anni hetiang tho hian in chung bungra sang sang sum don na hlut zong crore singa a po hian Chinese siam hian 10 to 12% an chang bok motor siam na man ro sang sang sum don na hlut zong crore nuai somli pathum point pakhata po hian Chinese siam hian 26% a chang bok ani India ram chunga megawatt singthum sangsari zakwa som paruk solar power market a phei chuan China siam hian 90% la ya ho phak hialani steel market metric ton za pariat point panga kum khata athal chua po Chinese siam hian 18 to 20% market share a ho phak ani dam doile asiam na bol hlo sum don na hlut zong crore nuai khat point panga a po 60% lai China a in ngathi ani bok heng thil hlom lian ba ka hian man ruale mamo thil te tham chi rang tam tak army canteen supply army le civil zuman to atanga torchlight lighter le tlere uthlengin China siama India ram hi a in ngata ram chunga thil siam chuak tu ten hetiang thil hi thok le khata an siam chuak thei ngal kher lawang chu wangin ram hruai tu pahni te hian in mamo ton an ni ti hria in mipui thin rim thoi dam na turin ale lam ve po in tho satun tun thin ma se a phena hian thil tam taka om ve bokani chu wangin India le China sum don na hi tun hnaya na satakin a thanga hetiang ani awang hian China ram thil siam thok le khata no le du lo ngal top hi India ram tan thil ti hlei thei lo le har satak ani nge yang khovel ram tam tak le India ngei po lockdown thladulin thil siam chuak turin tran alak thar mek lai hian Chinese thil siam na man ruale bol hlo chi rang rang te hi amamo ngalani China tan po thil siam le man ro hral naram hi ram ria sipai in kar bo ruak so sang viau ma se chuti taka biak chiat hi arem chuang lo India le China ral thuam thren khat te lo thlir hoila